Dobro večer, Velibor. Dobro večer tudi vam. Najlepša hvala, ker ste prišli. Poskrbeli smo za to, da je prijetno pihlja tle okrog. Vsi da bomo naslednje 3-4 ure preživeli v prijetnem vzdušju. Najprej bi se rad zahvalil Tini Popovič in Vodnikovi domačiji za povabilo in gostovanje in Trubarjevi hiši, ker nam je omogočila, da smo sredi mesta. Velibore, dobro večer. Ja prvo trebam, prije nego ću se te predstaviti, trebam da se ti izvinim. Ja sam na neko je predstavljao knjigu neku u konzorciju, pa sam ja tamo intervenirao u debatu i rekao da si ti već dobio Goncourt'a. Pa su me ovdje ljudi koji su tu prisutni popravili da ti čekaš na Goncourt'a, a da ga nisi još dobio. Dakle, a što se Ljubljane tiče, ti si tu već Goncourtovac i častimo te zbog toga, još se samo čeka da tamo u Parizu tebi to daju. Svakako komplimenti za ovu veliku nagradu sa kojom si počeo, ako se dobro sjećam, knjigu koja je ispred ove, a to je bio priručnik za egzil, Le Manuel d'Exil, koji je u zagradi u Sloveniji sad postao trend. Biće ti drago da je jedan najvećih eseista slovenskog jezika, dr. Dimitrij Rupel, uzeo tvoju ideju, pa je on isto napisao priručnik za nešto drugo, a sad će skoro izaći knjiga, ako se može to tako reći, našeg bivšeg predsjednika Boruta Pahora, koji se isto zove kao priručnik za nešto. Mislim da za početnicu politike nešto tako. Tako da imaš, od kad si ovo odštampao na slovenačkom, imaš već trend ljudi koji su tvoji častitelji, a mislim da ih danas nema tu, ali sigurno su negdje drugdje zauzeti. Ali drago mi je što si popularan, ne samo kao pisac, nego i kao ideja. Tako da dobro večer i danas ćemo se disciplinirano držati 3 knjiga. 2 koje već imamo i 1 koje nemamo. Počinjemo sa knjiga Odhodov. Hoćeš ti to na francuskom da kažeš? Livre de départ. Je li ta départ? Ja ne mogu nikad pravilno da kažem. Koji je drugi dio trilogije. Koja se bavi tvom statusom u velikom bijelom svijetu. I sad tu u toj drugoj knjizi pišeš o, ako si u prvi knjigi, u priručniku, bio početnik egzila, sad si tu gotovo već profesionalac. I to je most prema 3. knjigi koju možemo tu najaviti, La guerre et la pluie, dakle rat i kiša, koji će izaći u januaru iduće godine. I sad molim te, objasni nam koje je mjesto knjige Odlazaka, je to tako, u tom tvom kozmosu. Odlično. Ti si toliko kompletan da bi ja mogao otići na pivu dok... Šalim se. Dobro večer. Hvala što ste došli. Bez obzira na nenormalnu temperaturu, ljetnu, u augustu, ne spa, znam ne. Knjiga Odlazaka je onaj most između dolaska čovjeka koji je izbačen u orbitu stranih jezika i zemalja i onog ogromnog, kao što kažu Francuzi, ako u sobi od 20 kvadrata imamo ogromni pijano, onaj koncertni, mi udarimo u njega. To je za mene i za nas rat, htjeli mi ili ne. Knjiga Odlazaka je 100, 1000, bezbroj odlazaka unutar jednog velikog odlaska koji je egzil.
Ja sam u Manuel d'Exil ja sam onaj kompletni outsider sa 3 riječi francuskog, Jean-Paul i Sartre. Ja nemam pojma, mislim. Ljudi me uzimaju... To je ta bližina tragičnog i komičnog. Kad neko sa 105 kila i 2 metra ne zna pričat, ljudi nemaju strpljenja s njim. Ko će ga slušati? Ta sam otkrio da je jezik sudbina. I da ti ne dolaziš samo u jednu zemlju, nego ti dolaziš u jedan jezik. Ja sam došao u Francusku, ko niko moj, što bi rekli, na veliku zajebanciju svih mojih rođaka koji su otišli u Njemačku i zaradili pare. Ja su meni govorili, gdje ćeš ti u Francusku, nema biznisa tamo. Pa rekao, baš zato što nema biznisa idem u Francusku. Eto vidite, dok smo to došli. Otkrio sam da je važno, i tu ja nešto pokušavam to objasniti, da je egzil nije samo pitanje odlaska, nego da je egzil pitanje ostanka. Ja sam 30 godina, ja sam više tamo u Francuskoj nego kod nas u Jugoslaviji. I ljudi me stalno pitaju odakle si došao. Odakle si došao. Dakle, ja nisam došao, ja sam ostao. Meni se sve dešavalo i dobro i loše u francuskom jeziku. Imali smo šansu, što bi rekao moj komšija Rahmetli Džemon Lisac, još sam falo da smo crnci. Imali smo šansu da smo bijelci. Naši smo ljudi, nemojte pogrešno shvatiti. I da smo mi izbjeglice iz slovenskih ratova nevidljivi stranci u Europi. Ja kad ništa ne kažem, ja sam mogu proći kao Danac, Belgijanac, ne može. Ne mogu reći Japanac, još manje, kao neki recimo normalan čovjek. Tek kad progovorim, otkriju da sam stranac. Ponekad kad ja ispunjavam tamo u općini ime, prezime, nacionalitet, nacionalnost, ja pokušavam, ali neću, rekao, nisu oni duhoviti, pokušavam ponekad staviti čovjek sa akcentom. Nakon svega toga, nakon svih tih knjiga, borbe, padanja, ustajanja, smijeha, tuge, plača, ti završiš kao čovjek sa akcentom. Toliko da me čak i kad odem kod nas u Bosnu, kažu, neću nikad zaboraviti prvo putovanje u Bosnu, Institut Français prave nešto sa piscima, jedan tamo u Sarajevo, baš mi drago nešto. Kad naleti moj prijatelj, jedan koji je na nesreću ostao tamo i na nesreću novinar, Senad Avdić izgleda. Čola, jesi ti Senad, jesam ja. Odmah mi prva ova knjižnica i mi počnemo sokove, jedan, drugi sok, pa ljuti sok, pa opet. Ja mislim u ovoj mojoj maloj glavi, ako dopustite metaforu, ne spa, rekao, vidi čoveče ljepote. Nakon toliko godina u svojoj zemlji, sa svojim prijateljem, sa domaćom rakijom i u tvom jeziku. U jednom momentu kaže meni Senade, Čola, stani. Kaže, kako to pričaš? Šta je bilo, čoveče? Kaže, on imaš akcenat. Jedna od definicija, vraćam se ja kući tad u Francusku, jedna od mogućih definicija stranca je da imaš akcenat svugdje, računajući kod kuće. Znači, knjiga odlazaka govori o tome, knjiga odlazaka govori o čovjeku koji ima ludu, ničim objašnjenu ambiciju da postane istovremeno i Francuz i francuski pisac. Što je izazivalo ogromne salve smijeha i zajebancije. Moji prijatelji kažu, de polako, de počni prvo da malo bolje pričaš. Knjiga odlazaka govori o individualnoj sudbini. O tome smo pričali. Balkan, naš dragi Balkan, svugdje gura naciju. Ne znam, gladan si, evo ti nacija. Ostavila me žena, nacija. Ne znam da plivam, evo ti. Svugdje nam uvaljuju naciju. Mislim, ne znam, otvoriš paštetu, nacija izađe.
Mislim, ne možeš ništa, cipele nemaš, da ćemo ti naći. I ja tad po prvi put sa 30, 40, 50 i tako dalje godina odlučujem sam. Dajem ostavku slavnu. Tada je moja, ne znam li se može reći, moja prva buduća bivša žena, otprilike tako, nije se baš obradovala mojoj novoj karijeri, kad sam dao ostavku. Završim kao onaj demenažer, oni utovarivači, ja bih radio u biblioteci, nisam mnogo uspio, ali sve su, ideja je tu da je to individualno. Izbacili su me iz nacije i postajem čovjek. Što verovatno se ne bi složili ovi naši vodeći. Izbačen iz jezika postajem Francuz. Izbačen iz svega. U stvari, knjiga Odlazaka je prva knjiga o porazu. Poraz je onaj definitivan bio tu. Ono što smo branili, ono što smo voljeli, ono što sam ja mislio da vrijedi, da znam, sve je palo u vodu i ti si izbačen. I u tom momentu ja se prvi put počinjem objašnjavati na njemačko-francuskoj granici. I to je moje prvo u dugom nizu objašnjavanja i izvinjavanja. Ti se ispričavaš, ti uzimaš prostor. Vi gledate taj Velibor Čolić se znoji, on je dosadan, on je ogroman, on je zajeban. Jer nije tu. I sad da napravi jednu, što kaže, piruetu, napravi jednu piruetu, uvijek se sjetim i o njemu sam pisao i njega spomenem. U jednom od prethodnih života ja živim u Budimpešti i moj prvi susjed, Jozef Korda, divan gospodin, ima nešto od Prima Levija u licu. Počnem ja pričati s njim i on priča onaj francuski iz 30. godina. Kaže on meni mladiću, tad sam bio mladić. Ja sam u Parizu 30. godina bio profesionalni žigolo i klavirštimer. Fina zanimanja. Svi njegovi su pobijeni, naravno, u Budimpešti, nisu promašili. On je čudom preživio. Njega su Francuzi poslali u Auschwitz. Kaže on mene mladiću, prvi Njemac kojeg sam vidio je bio na vratima Auschwitza. I evo ta rečenica koja je moto ove knjige. I kaže on tad u lijepom velikom Parizu, veselom Parizu 30. godina, kaže ponekad sam i zaboravio da sam Židov, kaže uvijek bio neko da me podsjeti da jesam. Ali Velibor, ti pišeš o egzilu, jel? Na slovenačkom nema lijepog izraza za egzil, da? Izgnanstvo, kažemo mi. To je, nema romantike u tome. Kao čvarci, nešto kao žganci. Eto, teško je. I pazi, kad govorimo o strancima koji dolaze, mi onda izmišljamo izbjeglice, begunci, znači migrant, to je malo bolje od prišleka i tako dalje, ali slika koju mi gajimo o ljudima koji se sele u neke druge krajeve je kako su iz raja odseljali u pakao. Dakle, migrantstvo je pakao. Znači, migrantstvo je ljudi koji se utapljaju u Mediteranu. Mediteranstvo su ovi što zaglave na granici između Bosne i Hrvatske ili Hrvatske i Slovenije i tako dalje. Migrantstvo pakao. Sad, ove te dvoje knjige, tu priču, ti govoriš priču na neki drugi način. Dakle, tu imaš i pakla, ali to je Dante upakao, to je literarni pakao. Ti stavljaš unutra likove iz knjiga i likove koji si sreo i onda praviš liste gdje se Devica Marija pojavlja kao Oscar Wilde, što je ok, a to da stavljaš Hristu Kafku, ja mislim ipak nije pravedno. Od Čeha ima barem Šehašek. Onda, htio sam te pitati sada, ako možeš nama koji vidimo pakao u tebi, sada znaš čovjeka koji je patio, koji je propatio, koji je teško živio, kako ti doživljavaš
taj detalj tvog života? Uz svu skromnost već tradicionalno, kao ste primijetili, ja sam čak uspio da Galimaru podvalim jedan novi žanr. Komediji pesimistička komedija. I sad ona žena što pravi knjige kod Galimara, kod njih to važno. Naslov, to postoji od 1911. Pisac naslov i žanr romane, esej, novela, leva. Desna žena me zove i kaže, sad to ide u tiskaru, pesimistička komedija, to je naslov. Ne, rekao, gospođo, to je žanr. I prošlo tu. Nije pakao, a egzil je isto pakao kao i bolest. Egzil je isto radost kao i... Ja sve pokušavam koliko mogu, evo već 3 knjige, približavam se 700 stranica, da dam lice, oblik i formu i tijelo i znoj i koljeno i krv tom običnom čovjeku koji nije ni mučenik, koji nije ni Krist, ni heroj, ni ništa, koji pokušava da se snađe u nekim za njega čudnovatim idejama. Moramo se nasmijati prvo samome sebi, pa da bi mogli da opletemo, što bih rekao, da bi mogli opletemo po Francuzima. Vjerovatno sam ja bio zadnji, zadnja cigla Berlinskog zida, zadnji tip koji ima onu fudbalerka frizuru u Parizu. Da objasnim ovim mlađima, ovdje je stesano, ovdje ima mnogo i nazad to pada. Vjerovatno je tragikomično to kad ja završavam, kao i mnoga velika sirotinja u Parizu, kod ovih žena u Emaus. Emaus je ono gdje pomažu sirotinju, gdje se ja pojavim 196 visine, 46 patike i trocifrena šifra kilograma, gdje one žene ne mogu ništa naći za mene. Nema 4 košulje. Gdje one konačno pronalaze košulju havajku sa ogromnim papagajem ovdje. Ja sam u najtužnijem momentu mog života imam papagaja ovdje. Rekao, imate cipele, vič imamo nekakve žute. Stavljam žute cipele, papagaje ovdje i hlače su naravno malo kratke. Tad ja plačem, meni treba distanca od 30 godina, preko ti si klaun, čoveč, sa svim onim što ide ljudsko i ne ide. Literatura mora ostati tu. U jednom momentu nesanice ja upalim France Culture radio i tamo govore jedan stari intervju sa Jacques Tati. Vidio sam, pokazao ovdje Jacques Tati, mislim, Jacques Tati, kaže njemu novinarka, gospodine Tati, vi ste sigurno, evidentno inspirirani velikim majstorima američke burleske, Chaplin, Buster Keaton. Kažemo, pa da, naravno, gospođo. Imamo koru od banane, imamo čovjeka koji trči. I šta se dešava kod njih? Čovjek padne, bum, mi se nasmijemo i ide dalje. A ja, gospođo, kaže majstor Tati, ja ostanem sa kamerom još 5 sekundi sa čovjekom koji je pao. Znači, moja skromna literatura je otprilike to. Ja sam otpratio taj pad čovjeka i sačekao tog klauna u žutim cipelama. I naravno da nije samo smiješno i da nije samo tužno. Smiješno je nerazumijevanje u jeziku. Čovjek koji se nešto trsi da bude kao intelektualac ne razumije. Ja sjećam moja prva djevojka, i to se dešavalo, jadnica, malo fal da kažem Bog da je dužo prostiti, kaže idemo kod moje prijateljice Florence, super, ali kaže ona ima, vidit ćeš, ona ima, sad ću pokušati objasniti, ona ima cochon d'Inde. Cochon d'Inde, to je ono hrčak. Ali to u mojim ušima zvuči košon, prase i dand čurka. Ja sad imam rekao, kakav je to monstrum u pičku, pola prase, pola levo, des, kad vidiš hrčak.
tragično je, komično nije. Ti momenti čine da sam ja kakav jesam. Ja nikada ne bi, nema teore, da mi još ovoliko plati Galima, pisao o tuđem egzilu i zajebavao se da me oprostite. O sebi mogu, jer sve se dešavalo, ponavljam, sve se dešavalo u jeziku. Moja ambicija jezik, moja klaunovska sudbina jezik, što me ostavila ova prva, druga, treća i tako dalje žena, jezik. Sve se desilo u jeziku. Ako bilo nešto dobro, a sad poslije se počinju dešavati dobre stvari, opet jezik. Ja ostajem zauvijek i možda još 2-3 sata duže od zauvijek tužni južni Slaven u žutim cipelama, kratkim hlačama i sa papagajom u košulji. Ali čekaj, ako tu samo za moment apeliramo na Camilla, znači male stvari, kako je rekao, mon patrice, mon langage, dakle moja domovina je moj jezik, da je francuski, da. Sad, ti nisi sam na svijetu, znaš, ulaziš u neku liniju koja je simpatična, od Josefa Conrada do Aleksandra Hemona, od Kundere do tebe, ljudi koji su iz jednog jezika prešli u drugog i jedno od pisca napravili drugog pisca. Jer jezik je time od čega živiš. Jer? I sad, neću te pitati odakle si, jer otprilike znam, mislim, ali i ko si mi je svejedno, nego u kojem jeziku ti živiš kao u svojoj domovini, ako takav jezik postoji? Gdje si kod kuće? Danilo Kiša rekao da je pisac jedini sin, fils unique, jedini sin jedine majke maternjeg jezika. Ali ja s tim nisam mogao platiti stanarinu. Pokušavao sam. Rekao je, gospođo, može da vam platim citatima stanarinu? Ne može, kaže, 1.500 franaka. Dobro. Druga strana, praktična strana egzila, mog egzila, sve govorim o sebi, je što u jednom momentu to snalaženje jedno drugo se pretvara u vremenu i prostoru, u stvarni život. Ako šta mi ostaje još da ubijedim ovih ostatak 69.999.000 Francuza da sam pisac, bit će malo dugo, da nešto probamo drugo. Francuski jezik je praktičan u Francuskoj, recimo. Kao jezik, francuski jezik je jedan od domaćih jezika literature. Nemam pojma odakle mi ta snaga, možda malo onog balkanskog mangupluka ima to, da ja to sad nešto u to uhvatim, nikakva garancija za bilo šta i da od tog nekakvog simpatičnog sa kratkim hlačama, žutim tenisicama postanem pisac, ali neka snaga, neki vrag me gonio prema tim i u jednom momentu ponovo, ti ne živiš više teritoriju, ne živiš više Pariz, Strasbourg, Saint-Étienne, ti živiš taj francuski jezik. I u prvom momentu kad sam ja shvatio da ja mogu komunicirati moju tugu, sreću, nesreću, moju literaturu, moju ideju na tom jeziku, to je bilo bingo. To je bilo onaj trostruki loto, jer opet ponavljam, jezik sve, ne možeš, izbacili su iz mene brutalno i čovjeka, i naciju, i vjeru, ono ispumpavanje, na silu ispumpali sve. Ostalo je prazno, ja pošto sam ateist. A nadam se katolik. Katolik ateist, da, katolički ateist. Ja volim tako reći, katolički ateist. Vaš drugi bog, svako svog, jel ne? Trebalo ispuniti to, pa staviš džez, pa staviš ovo, pa staviš ono, sve radi, ali ja nisam ispunjen kao čovjek. Ispunjenje kao čovjeka je u onom momentu kad sam ja napisao prvu rečenicu na francuskom i ovaj Francuz to razumije.
Pa ako da probamo s ovim srednjim izdavačima, može. Pa ako da probamo s Galimarom, može. Opet može. Prijatelji mi govore, dobro, jedna knjiga, pa propašće to. Misliš, šta će ti? Dobro, neko nek propade. Pa druga knjiga, sad 5. knjiga, neću propasti. Tu nego ću kao prodao se, dobro. Kad podaš, ništa, to su toliko praktične. Egzil je često, čak i za onog koji ima literarno biće, tako praktično, tera, tako banalno. Taj Danteovski pakao kao jadan, oni levo, desno. Postoji interna priča među izbjeglicama. Ja neću nikad zaboraviti mail od mog rođaka Mladena koji ide u Kopenhagen, koji mi šalje samo jednu rečenicu. Rođak, dolaze ovamo, sve vjeruju. To je, sve vjeruju se. On je njima nadrobio, on je sa 47 godina otišao u mirovinu, mislim. Sad on tamo peca ribu, tamo u Gradačcu na jezeru. Sve vjeruju. To je tačno tako. Ja poredim tog izbjeglicu sa Šeherzadom. Šeherzada kupuje svoj život sa pričom. Svako večer, 1001 noć, ona se otkupi. Tako smo i mi. Ima taj slavni Manuel de Gizil, slavni komšija Mehmed Bajrami, pravi Jugović, koji dolazi s njemačkim autom i koji mi daje prave savjete kako uspjeti Gizil, švercovog, da se mazne jakna lijevo, desno. Ja to, nažalost, ne znam, ostala mi literatura. Za ponovno čuđenje mojih rođaka u Njemačkoj koji svi imaju Mercedes, se viču šta on radi? Knjige. Kaže ovaj jedan rođak, Robert, pa dobro, kaže rođak, šta radiš preko knjige? Kažem, koliko ti možeš toga godišnje? Pa rekao, jednu svaki 4-5 godina, viče, jebeš to. Nema tu biznisa. To je, vraćam se, ja pokušavam, le seuil, limit je moj, ja pokušavam stalno svest, privest, uzdignut, oborit tog izbjeglice Velibora Čolića, ni nešto veliko, ni ne malo, nego na ljudsku mjeru. Literatura mora biti kao francuski novi val, cinema, kamera ali pol. To moraš snimati u visini čovjeka. Ono ispod je cinizam, to je sranje, a poviše je religija, to je još veće, da izvinete, sranje. Ali pazi, Velibor, da ti dam počast, ti si ipak pravi pisac. Znaš, ja se sjećam Christophera Hitchensa, genijalni literarni kritičar engleski koji je živio u Americi, pa sam bio jednom, predstavljao je svoju knjigu o majki Terezi, negdje u Barnes & Noblesu. I ona na kraju, znaš, ima neko pitanja, da što ćemo napraviti mi za jedno 15 minuta, i diže se jedna žena i pita ga kako je njegovo mišljenje o nekoj knjizi koja je prva na bestseller listi New York Timesa, neki novi roman. I znaš, on je fin čovjek, Hitchens, ali fin na engleski način, on kaj te ubije par riječima i kaže, jeste, čitao sam, kaže, interesantno. I onda kaže, da ću i sudbinu. I onda kaže na engleskom, in every human being, deep inside his soul, there is a novel hidden. And it's best for humanity if it stays there forever. Dakle, mislim, sudbina, dakle, čovjek kad je naučio čitati, onda čita. I imaš ljudi koji naprave roman i onda uzmeš, ok, dobro, napisao si roman, pokušajmo to zaboraviti, da nismo vidjeli. A sad kod tebe je drukčije. Ti na momente, kroz te svoje anegdote, gdje u jednu ruku koristiš svoju novinarsku praksu da primjećuješ stvarni svijet i njegov život i literarne veštine naracije, kombinuješ u nešto što je novi svijet, kreacija. I recimo u toj knjigi je mene, znaš, ja sam non stop znao da čitam Velibora Čolića o njegovom iskustvu u egzilu, dok nisam došao do tog momenta kad ti ideš na Švedsku
da sahraniš brata. I tada se nisam više pitao, znaš, da li je to iskustvo, da li je to ono je literatura u svakom slučaju. To je nešto što se digne iznad materijalnog. I sad meni kao novinaru koji živi od pisanja, ali toga ja ne znam napraviti, ne znam to napraviti, pa me interesuje kako dođe do tog momenta, znači ono kad ti više nemaš naraciju svog života, tebe, Velibora Čolića, u nekim transformacijama i metaforama i tako dalje, nego to postane, znaš, ono, Balzac, šta god hoćeš, velika literatura. Jer znaš da se to desi tebi, da pišeš kao pravi pisac. Da, pa... Prvo, književnost francuska i francuske kolege koja susrećem su ljudi iz buržuazije. Korijeni francuske literature su aristokratski. Malo je njih bilo gladno ili nešto ovako, to su većinom neki doktor. Ima na svu sreću ovih frankofonija koji donesu malo znoja i krvi u to. To su ozbiljni ljudi koji... Njihove knjige su za mene kao čitaoca prazne, jer tu nema ni tragedije, a još manje komedije. Ja sam često ponavljam, veliki to festival u Francuskoj, ja sa kolegom koji se pati nešto. Onda ja kažem pred svom tom publikom, čoveče, tebi je najgora stvar u životu što te ostavila žena, meni najbolja. Nemoj mi ništa. Odsustvo velike istorije, velike tragedije, odsustvo onog preživljenog i doživljenog, čini da je to stilski možda dotjerana literatura, ali da to zvuči prazno. U jednom momentu moraš biti pošten naspram sebe. Iako je taj Velibor Čolić literarna kreacija, ima neko poštenje u vrhunskoj komediji. A vrhunska komedija, kad ja idem da sahranim brata, kojeg su ubili na rate zbog rata, u Švedsku. Ali u Švedskoj su ekolozi. Ja idem tamo u bolnicu i kaže moraš u općinu. Idem u općinu, moraš tamo. Ja nađem tamo i kaže nema ovdje institucija općine kao u Francuskoj, bla, bla, bla. Kod nas je sve razbijeno. I ja sad dolazim kod te žene, sjedi neka Šveđanka, i nema uopće papira nikakvog, nego sva vjera protestantska, čuj mene, je u tehniku. Ima ono pa će isprintat. Ja sam već umoran, to su one bijele noći, to ne znam koliko je sati. I sad treba zatražiti smrtovnicu za brata. Rekao, I will death certificate. Pičku mater, ono poslat. Kaže ona, ok, which date, koji datum? Ne rekao, death. Pa dobro, kaže, rekao, certificate. Ako nešto postoji, nebo, nešto ili tako nešto, Burazer se smije na to. Tu moraš biti ili poštena naspram sebe, ili poštena prvo naspram sebe i onda vrhunski čitaoci kao ti otkriju tu literaturu. Literatura prava je tu, iza ugla. Literatura ne traže neke bogove i anđele lijevo desno. Tu smo mi. A otac od njegove bivše žene, gospodin Nilsen, on drhti ovako, kad ćemo početi pričati o kući. Imali su one neku kuću, tamo najobičnija kuća je 1.000.000 eura. Ma kakva kuća, čovječ? I tad kad nisam završio u Fjorden, i on vozi mene u Göteborg da ne bi ja šita, kaže meni, vi ste dakle pisac. Ne, rekao, to sam bio juče. Sad sam običan čovjek. Kaže on, vozi on mene, idemo mi kraj onih fjordova, dan stalno jebote. Kaže on, ipak vam moram reći da je moja čerka više plaćala za kuću od vašeg pokojnog brata. Rekao, znate šta gospodine, ja imam potpuno drugačije izvore.
Šta? Rekao, ja mislim da je moj brat dao više. Kad nismo tad poginuli u fjord, neće on izlet. Kad nismo izletili tamo u fjordove, moramo, još jednom, moramo izaći iz emocije. Ove knjige su takve zato što ja imam ona airbag, ko onaj najbolji Renault, od 30 godina. Najbolji sam kao pisac i najviše volim pročitati emotivne stvari od ljudi koji su izašli iz emocije. Ništa lakše nego plakati nešto levo desno. Uvijek se sjetim našeg profesora književnosti iz srednje škole, Šefkija Gamorića Rahmetli. Ja njemu dao prve, profesor književnosti u Modrići, ja njemu dao prve neke pjesmice otkucane na mašini. Kaže on, vidi ovako, Čoliću, jednog dana, nadam se što kasnije, umrijeće ti majka. Ti ćeš biti tužan, ali to ne znači da si pjesnik. Nije dovoljna tragedija. Tragedija jest ljudska, nije dovoljna tragedija po meni ili neka tuga ili nešto, ili iskrena emocija. Kad dođu ove žene što se bave poluprofesionalno, čak i profesionalna izbjeglica, vi ste izbjeglica. Kao dođu, ima neki koji se napatio, a ja rumen, ko jabuka, 100 nešto kilo. A vi ste i one su razočarane što sam ja visok bijelac, relativno dobro obučen i više nego dobro uhranjen. Pada. Dobra emocija pada. I završavamo ovdje mi. Jedan od smrtnih, najtežih, najljućih neprijatelja literature su bon sentiment. Dobri osjećaj. Ne ide. Od toga, od takvog tijesta neće dobra pita ispast. Ali šta je sa vama Bosancima, ako smijem tebe staviti u taj kontekst? Znači, vi ste nekakav potpun misterij. Bosna je provincija kao što je Slovenija provincija. Mislim, kao što su Sednje. Mi smo festival. Kod nas ima malo više džamija. Najljepša je ipak ovdje u Ljubljani, pazi, sramota za sve vas. Idi tu pa vidi šta je lijepo u islamu. To, Ljubljana. Dobro. Ali pazi, znači Slovenac kad nešto postigne, mi smo veseli ako nam Slovenci daju neku čast. Znaš, ipak si pisac, fino, super. Sad sjedi tu, završio si posao. A Bosanci nekom misterijom idete preko granica tih određenja koje imate u toj zemlji i dobijate, mislim da je Bosna još uvijek jedina od tih republika koje ima i Nobela i Oskara. Mislim, znaš, ima ne jednog pisca koji je promijenio jezik, nego ima 3, ako dobro razumijem. Mislim, pored Hemona još jedan koji piše na njemačkom. Dakle, imaš muziku. Bože sačuvaj, na njemačkom. Pazi, i to se dešava. Ja odmah provjeravam gdje mi lična karta. Imaš Damira Imamovića koji negdje, znaš, uzmeš neke novine, ne naše, nego internacionalne, gdje vidiš da je proglašen najboljim muzičarom ove godine. I dakle, šta ti, da mi budemo sad malo Slovenci? Ne treba, hvala. Mi smo dovoljno sami sebi, pusti. Znaš, nismo mi uvrijeđeni što si ti prešao na francuski nego na slovenčki, nego onda mi je drago. Ali, pazi, šta ima u toj zemlji da se afirmira van svojih granica? Jer inače Bosanci ste kao mi Slovenci, znači ne volite vi svoje junake. Znači, biti heroj u Bosni je gore nego biti heroj u Sloveniji, a već u Sloveniji. To je jako teška sudbina. Ali, ako uzmeš ko su junaci, barem u kulturi, ajde, dajmo se ograničiti, non stop imaš Bosance kome ne možeš mimo ići. Ja ponekad kažem, ako smo duhoviti, mi smo i prije rata bili duhoviti, nije samo rat koji je od nas naprijed. Otkud ja znam, ja sam pazio uvijek da ne predstavljam nikoga i što mi je dalo jednu ogromnu prednost
da ne dam bilo kome da govori o moje ime. Niko nema pravo. Bosna, valjda to je sve plaćeno, naravno, to je sve cash. Nema nikakvih poklona tu. Valjda zato što nismo imali drugog izbora. Jedan relativno uspješan i relativno dobar hrvatski pisac koji je probao u Zagrebu, ja se vratio. Pa jebi ga, rekao, ti si imao gdje vratiti. Da sam ja iz Dubrovnika, ja bi se sigurno vratio poslije rata. Modrića, Republika Srpska nije baš moja omiljena republika u podjeli republike. Talenat, što mi daje opravdanje zašto sam ja toliko dugo i toliko neuspješno studirao, recimo. Sad mogu reći, ja sam već bio formatiran za Pariz i ko će sad tu u Sarajevu da polaže te fakultete. Mogu reći za sebe, ponavljam još jedno, vjerojatno malo udaren, lud, možda malo mangupluka što imamo mi to i to je snaga čovjeka koji nema ništa za izgubiti. Ja kad šaljem moj prvi rukopis Galimaru, najgore što mi se može desiti da mi Galimar kaže ne. Idi, molim. A rekli su ti ja? A rekli su da. I valjda zbir, često je sve zbir nekakvih okolnosti, to što se nemam gdje vratiti, možda malo talenta, što smo uporni. Što ima tu i talenta. Da, ima malo. Što ja probijam zidove gdje niko nije išao tamo i gdje treba ići, gdje se treba boriti. Sad mi izgleda lako pametovat koje su to, kad bi sad mogli vidjeti oči moje prve buduće bivše žene, kad sam ja rekao da sam dao otkaz. Žena dolazi u utorak, dolazi svijeće, šampanjac u Strasbourgu. Gleda, vidite šta je ovo? Rekao, šeri, evo ga. Misli ona loto. Rekao, dao sam otkaz. U njoj ona vilica, ko onaj vuk, tek savri, bum. Rekao, neću ja to više tu da to nešto idem da radi. Ja ću se kompletno posvetiti mojoj književnoj karijeri, koja je malo tanja tada. Rekao, i ovako ću ostati duže mlad. Kaže ona, pazi, mlad i nezreo nije isto. Nikakve garancije, ništa to nema, nikakva generacija. Ja sam u životu izmijenio 4 maila sa Hemonom. Ništa on mene nije pitao, ništa ja njega nisam pitao. Nije to sad neka generacija pisaca. Svako radi nešto svoje, misli kako je najbolje, da se pojavi Hemon, pojavi se taj mali što piše na Njemač, pojavi se vjerojatno ima nešto i na norveškom što se ređe prevodi. Pojavi se to i ljudi koji su tu i koji će ostati, koji znaju te jezike i koji, recimo, malo imaju talenta, pa to nešto znaju sastaviti. Što bi rekao od nas u Bosni, on je sastavio tu knjigu. Nemam odgovora, nemam pojma. Nisam nikad, često nisam nikad ni dopuštao da me trpaju negdje lijevo desno. Sad se vraćam u jezik. Za 5 dana izlazi knjiga u Zagrebu, roman u VBZ koji se zove Autoportreti s damama, gdje ja nešto pravim tamo. To su priče koje su odbile tvrdoglavo da uđu u francuski jezik. To si na hrvatskom napisao? Da, na naši. Neće te priče u francuski, Bog što vrati. Onda sam ja stavio na stranu, u jednom momentu to se sklopilo. To je višeslovno, millefeuille, što bi rekli Francuzi. To je višeslovno. Neki jezici dolaze, neki ljudi dolaze, premda se sasvim dobro osjećam u francuskom jeziku za ove moje romane. To su otprilike Bosanci. Moje su knjige prevedene na 15 jezika. Na ove skoro sve naše. Čeka Makedonce, ne znam što volio bi nešto na ćirilici, čeka Makedonce. Što bi rekao Bata Stojković, ako me se sete za dan bezbednosti, sete se, da vidiš šta će Makedonci. Prevedu na sve te jezike. Ja sam svugdje
Ovdje sam ono što ljudi misle o meni. U Zagrebu sam mala anomalija, gledaj kao. U Bosni su me pozvali, konačno se setili prošle godine, a za ostatak sveta, kulturnog i pismenog koji prevede moje knjige, Budimpešta, Atena, Istanbul, ja sam francuski pisac, sve dok se ne vratim u Francusku, onda oni kažu, on je francuski pisac koji je porijeklom on je iz Belice, on se mnogo napatio u životu i onda ja moram smršati. Kako idem ovako rumeni da prodajem jad i bedu? Ne znam, hvala im svima. Za mene je Bosanac kompliment. Pošto izgleda neće niko, čitao sam da ću u toj jednoj zemlji zabraniti Bosance. Može biti Srbin, Hrvat, Španjolac, ne može biti Bosanac. Pa rekao, ajde, mogu li ja? Tu smo sad prešli ovako malo Joyceovsko, jel? Portret umjetnika kao mladog izbjeglica, egzilanta. I sad držali smo se tih dviju knjiga, to priča koje se ispričao. I sad očekujemo treći dio trilogije, a možda i četvrti onda iza toga. Šta ćemo tamo naći ako... To sad izgleda da je to brzo nešto. Ima 4 godine bauštele između svake knjige. Ova je izašla 20. u Parizu, sad izlazi u januaru 24. Guerre et pluie, rat i kiša, gdje ja zatvaram krug. Znači nisam ja turista koliko puta. Nisam ja došao da vidim onaj Eiffelov toranj i ona levo desno, nego sam ostao tu. Ponavljam, rat za mene, nažalost, je kao taj veliki pijano, veliki klavir u maloj sobi, udariš na njega. Zatvaram krug, pišemo o porazu. Mislim da sam isto tu kompetentan, kao nažalost mnogi od nas, o porazu. Još davno kad smo pričali 20. o Manuel d'Exil, ti si odmah me rekao, taj čovjek što luta po Parizu, ti nisi izbjeglic, ti si poražen. Pišemo o porazu. Nadam se da će biti malo lakših stranica. Tu evo već vidite kako je otprilike oni koji su čitali. Pišem sasvim jednostavno, definitivno ljudskom, civilizacijskom, vojnom, kako god hoćete, porazu. Ima mali flashback, tamo taj rat koji nije se mogao dobiti, koji se mogao samo izgubiti. Dvije osnovne one nekakve teze koje su me gurale je ono što nam stalno nabijaju na nos, da poezija ne može zaustaviti rat. Dobro rekao, ali ni rat ne može zaustaviti poeziju. Drugo je to, još jednom ta velika historija, rekao, pobjednici znamo, pobjednici pišu veliku istoriju, a poraženi literaturu. Najbolje možemo naučiti u Drugom svjetskom ratu, ne iz onog filma Najduži dan, John Wayne pobi sve Njemce, nego iz one Fassbinderove trilogije Brak Marije Braun, Mariage Veronique Voss. U toj sjenci, u tom otklonu, u toj daljini tih pobjedničkih borbenih marševa, naših zastava, HDZ-ova i ostale bagre, ja sam skromno koliko mogu tužuru uvijek u moje ime po prvi put pokušao navesti nas kao poražene. Knjiga o porazu, knjiga o ratu, ali nekako drugčije. Čisti anatomski spisak šta se dešava u rovu. Na nesreći ja sam bio jedno vrijeme u rovu, oni su promašili ovoliku glavu, dokaz koji su oni kreteni, tamo s druge strane. Čisti anatomski, suša juli mjesec, ubi. Mi kopamo rovove koji završavaju u blatu. Nikad nijedan rat rovova nije bio u suhim rovovima. Navodim anatomski
Rembrandtovski. Malo sam uvijek mislio, jer ja sam uvijek govorio, jer treba, šta će nam stvarnost kad je Coppola snimio odličan film. Stvarno, Coppola je bolji redatelj o ratu. Miris barokno onako, miris raspadajućeg tijela ubijene krave, pa čovjeka, pa psa, pa ježa, pa ptice. Onaj koji nije doživio ne može pisati. Neki je Francuz nešto nadrobio o povlačenju. Povlačenje je kraj. Ne postoji povlačenje. Povlačenje je gubitak svega. Anatomsko plač neprijateljskog vojnika koji je ranjen u trbuh, to je najduže, koji umire, no man's land, mi ne smijemo ovamo, oni ne smiju tamo. I njegov glas koji postaje sve slabiji i slabiji i čovjek umre. Zašto i kako sam ja bacio u rijeku Bosnu onaj Kalašnikov? Ja to navodim i tu se pojavljuje ta kiša i tu se pojavljuje taj rat i zaokružim. Zadnja stranica tog romana, Rat i kiša, je prva stranica Manuel d'Exil. Ja dođem u Ren, spustim torbu sa 3 riječi i gledam svoju novu zemlju. Moj izdavač Jean-Marie Laclavetine kaže c'est ton roman de maturité. Konačno, kao to je moj roman zrelosti. Da, rekao, vrijeme je bilo jer sam dode mi je puberteta sa 60 godina. Vidjet ćemo izlazi, valjda će se prevesti na neke, sigurno će se prevesti na neke civiliziranije jezike od francuskog, što naši ljudi znaju. Nadamo se da će Goga nastaviti s tim. Ja govorim o tome jednostavno o porazu i o tome tvrdoglavom ubjeđenju da rat nikada nije zaustavio poeziju. I neće. Mogli smo tu završiti, hvala, ali samo imam još jedno pitance. Ako pogledaš tu okolo ove fantastične ljudi koji su došli da te slušaju, imaju svi, znači to su jako različiti ljudi, one koje ja znam, a imaju svi jednu interesantnu osobinu koju imaš i ti, svi smo bijeli ovdje, jel? Nema Afrikanca, nema Pakistanca, ako ima neko, ja se izvinjavam. I to je, iako pogledaš, mislim, jedini ljudi koji nisu bijeli u ovoj zemlji su turisti, jel? Ne primamo. I sad, Bosanci su bili bijeli val, mislim da se o tome, znaš, o izbjeglicama se govori kao o moru, kao o meteorologiji. Su bili bijeli val izbjeglica u Europu. Sad ćeš reći, lako je bilo vama. Ne. Te bi bilo najteže, ali pazi. I onda su došli Afrikanci, Sirci, Pakistanci i tako dalje. A sad smo imali novi val iz Ukrajine, kad dolezu ljudi sa europskim identitetom na zapad. I znaš ono što se ja pitam uvijek, mi sanjamo europski identitet. I sad kad ja čitam tebe, ja tu vidim nešto od toga što ja sanjam. Dakle, čovjek koji dolazi od negdje, prima neke europske momente kulture i sagradi neki svoj identitet koji nema veze s tim zvijezdicama, ali nekako postaje dio tog velikog muzeja kulture koja Europa nudi svijetu. Jel? I sad bi te pitao, šta je tvoj doprinos razvitku europske ideje kroz literaturu? Znaš, da završimo nečim malo težim. Baš sam očekivao da ćeš me to na kraju pitati. Što se tiče izbjeglica i stranca, sve je u pogledu. Kako mi govoreći o Francuskoj, to znam, ne znam Njemačka, to su valovi ljudi koji dolaze i koji se rađaju, koji umiru u Francuskoj, ostaje ono ali.
Oni moraju prihvatiti to, ali možda je to teže ali nego moje. Kad mene predstavlja na festivalu, kaže ovo je francuski pisac koji je to i to. Evropa, ja mislim da mi nemamo nekih mnogo alternativa, malih nacionalnih Evrop. Evropa je ono što živimo danas i nije samo da nema više, da ne pokazujem pasoš ili da nešto lijevo desno, nego neka vrsta, recimo, a da ne ispadne potpuno glup, bratstva među ljudima. Nije samo Putin ili Hitler ili ne znam Tuđman, Milošević, Evropa. Evropa je Camus, Evropa je svašta nešto. Evropa je perfektna bolnica Saint-Luc u Briselu koja im je prije godinu i pol dana spasili život. To je bio tretman, 6 tretmana od 6.000 eura, 36.000 eura. Mene je koštalo 20 eura svaki put za krevet. Ja bi crko ko pas u Americi, ako nemaš 100.000 eura. I to je Evropa. Evropa je da se mi razumijemo. Evropa su naši jezici. Problem je što politička Evropa nije propala, što taj kvart u Briselu je Boži, budi Bog s nama i sačuvaj nekakvi mentalni stakleni lijevo desno. Ako sam donio mrvicu da se ljudi bolje razumiju, a jesam, ja sam onda Evropljanin. Bila je duga turneja za Manuel d'Exil po Evropi, ja sam bilježio gdje se ljudi smiju na mojoj knjizi. U Španjolskoj, u Danskoj, u Njemačkoj. Znači, kad zaboravite u Bilbao, Baski, svi ozbiljni, svi uspravni, svi imaju brkove, i muško i žensko. Gleda ovako. I sad ovaj čita. Najgore je u francuskom moraš pričati, ovo u Njemačkoj. Sad ovaj čita, ja sam rekao izabrat ću ovo moj 100. dijeta, gdje se ja živim u Mađarskoj. Ja rekao, odlučim da idem na dijetu i u 2 sedmice izgubim 15 dana. I oni ništa. Baski. Sad ja padam u onu zamku. A rekao, možda nisi dobro. Rekao, vidite, sad ću ja okrenuti. U 15 dana izgubim 2 sedmice. Kad neka žena viče, jel gotovo? Šta, hoće biti dalje priča? Ništa, propalo. U to američkim serijama je ono. A u Njemačkoj ista ta turneja u Dresdenu, sad ovaj čita, isto je ta priča, ali sad ja debljam. U jednom momentu sad čita taj mladi glumac, rekao, uzimam košulju 2XL, 3XL, rekao, kasnije ću završiti kao zadnji Citroen, 4XL. Svi Njemci, 150 Njemaca, mrtvi od smijeha. To isto naše. To isto i savjetujem svima da svugdje budete pomalo stranac i da svugdje budete pomalo doma. Najbolje što se može uraditi da budeš nomad. Samo kažem, mi pripadamo kulturu koja obožava nomadizam, a mrzi nomade, a to je druga priča. Da budeš svugdje pomalo, ništa ne smeta u Zadru, što sam malo stranac, malo domaći, u Novom Mestu. Valjda je to što je ostalo zadnje od te Jugoslavije, što me naročno nervira kod mojih, moram tako reći, Hrvata, što oni to zovu bivša zemlja. Čovjek kaže, ti si rođen, nisam rođen čovječe u bivšoj zemlji, ti si rođen Plinkoviću. Rođen sam u Jugoslaviji. Politički korektno, sad ja imam taj satelitsko lijevo desno, na hrt, oni kažu u bivšoj zemlji ovo, i on je čak bio u bivšoj zemlji. Kad kažu Jugoslavije, ko da se rekao talibani, ovako gleda. Dok sam ja živ, a dobro je krenulo, dok ja pričam, još bolje je krenulo, dok pišem, to je najbolje krenulo, rođen 28 godina u Jugoslaviji.
Jel to dobro? Nije. Jel to ima neka zasluga? Nije. Ta je zemlja tamo gdje jest. To mi daje pravo da budem, ponavljam i završavam se ovdje, malo kod kuće u Parizu, malo nisam. Malo više kod kuće, malo manje nisam u Novom Mestu. Sad idemo u festival Bijelo polje, Whitefield, Crna Gora. Pa ima vrisak u Rijeci da predstavim novi roman. Svugdje sam ja malo domaći, malo nisam. I na kraju da kažem, i to vama svima ponaosob, od sveg srca želim. Budite svugdje pomalo stranci, malo domaći i ne može vas niko da izvinete zajebati u životu. Merci. Okay.